Good evening mga kabangers. So, mayong gabi no. So pinobre lang sa ta naka ayom-ayom taggamay nga bangsi. So gideside na to nga kilawon. Murag gyud taw ning sudan nato karon. Pinobre lang gud ta kay wa man tay ti pa dani. Lang sa nga medyo halang ra bagid ni. Ba. So, muni mga kabangas So kanilang sa atong ayom-ayomon. Salamat kay ni Lord. Thank you for all the blessing. Lord. Sa mga bata, kani po nila kana, mo nila mga favorites na chicken manok. Hapit na ni sila manlupad. Hapit na gyud. So kanilang sa atong tiam-tiamon mga kabangas ha. So nay bahaw diri ni lungag. So ako na ning amo na ning tirahon ni Mrs. So sabay mi ninyo ani mga kabangas. Sabay mi ninyo sa pag panihapon. Ha? Alright. So, once again, thank you very much. Lord, bless this food as we partake. In Jesus' name, amen. Okay. Tumutan ni manita. Diyan gyud palit suka. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from little Yas to each of you. Content creator making videos on the